Lava e le nei hoi vaenga o telefou ale si ufongo le lo mua. Ua whaataro sanga ina e tangata lo tele whaapela o whai pisinisi manisi o fisa o nanga lo tele ia min style carpeneta ina ia o atu e Sava Valley i a wala o le stasio pitanu o Wellingtone ina ia la tau silo fia ai ia whaina o whenga i nei ma le vaenga o le lo mua. Ona o le whaato a tele ina peo tangata o le aini fale e no nofo ai ma le whaatitele o winga whaale tonu ma le manuia ua tu lai mai ai. O le tāru sanga o loa fia i se tusi whaalago i tele ua sei nia e tangata mani whaalapo tonga e tolus furulima la whai o loo una ia ai ia minsta whale ia Chris Bishop whapele minsta langolango o tama potaka ae whape ai ma le pulenga o le ai o Wellingtone ina iasia si atu i Newtown, ma ia ngāru nue whaatasi ma tangata o le nei pitano u, i le sa idia leo ni fofo mo whaafita auli ia o lo tu lai mai ai le teimi nei. O se lipoti le wale sfasa laua New Zealand, na ta uai e nisi o tai o le tunu o e lalai i Newtown, e te le lava le whaale tonu o maita wina i mga ala o lea vaenga o le lau mua. O loo tālu sanga ina i le nei tūsi le te tau leo na whaia o nisi ngā ruenga so swani mō tangata ia o loo moe solo i poro tito whale ma ta whaala ina ia vaveo na mawaini whale wha mautua tu i ai i la tau. Le ngata i lea ai o ni au nanga i so swani i le fo ia o le wha ngā ina o waila au mo whala au wha sa ina. Ai mai se o le soifua mālono ina o tangata ia a fia ai. O le taimi nei, e ui ina le lei au nanga lo tele o loo iai, ai e le o lava mo le tūlanga o loo mana o mia. Whailo mai Andrew Wilson o Stasi o Kapiteni o Salvation Army, o loo popole mātu ngālu tangata i le vaenga o Wellingtone, i le whaatupula ia o tūlanga e lamati ai le saonga le mua tangata i nofuanga whaitele. O le mori mau fo i le tamaita i purinu o Wellingtone ia Tori whanau, o le taimi nei, o lo tau whai le pūlenga e whaale leia le tū tau le saonga le mūlo tele o tangata mō vaenga uma o le lau mua. Whaelo mai fo i le tamata i whai pūle o rongo tai o Julianne Chenta, o le to tele lau o tangata sao la tau whaalia i a teia i le tūlanga whaale tonu o le si o manga i Newtown i le tau sanga a toa ua tua na e tu nei, ma e matua le tau i lawa i minsta o whea ngai ma whale o le malo, o nāsia si atu e sila le lei iai i ia whaafita auli. Whaalia le tamaita i waipule le nei, e tu sa ma le lua se lau la whaio ni whale, ma ni potu sa wha moe e whausia e no nofo aitangata i rongo tai. Ai o le ua ta ofi le whainga malo o lo tu nei le foe, ma e tu sa pe whausia wha anati nati i a nisi whale fau, e mauti no la vaile ma whaio na uma i se taimi vave. E le i awaila li paramia Christopher Larkson i le whonotanga sa whaatau teia i lungo veso te inga tele vavave a tai o maloso whaatasi ia ta ua o le Coalition of the Willing ia po o tunu ia o lo tutu whaatasi e lango i le malo Ukraine i le la taua Malusia. Ta ua se li poti le walis fasa lawa New Zealand e le ivilia le li paramia le numela e feso tai tuai mo lea whonotanga sa whaia i le vaveao i le tasi i le waweao taimi New Zealand. O le pelestene o le malo falani i Emmanuel Macron ma le palemi o Peretania tele se Keir Starmer sa o la ua teita ia i a lea whontanga a teita ai o ia malo. Na awa i fo i talanoanga nei le pelestene o Ukraine o Vladimir Zelensky ma e na ta ua e whapea o le nganga ma le wha moe au tu o le whono o le langolongoina leo o le malo o Ukraine, ai moise ai o nisi la sanga o le asoi nei i le whaatalanoina leo se file mu i le taua Malusia. O le nei fontanga i lunga o fisota inga teknolosi, na so ma le fono i le vale pelestene Amerika ia Donald Trump, ma le pelestene o Lucia o Putin, le sa whaia i Alaska i le whai ungo le vai aso. Sa whaasisi lai i le whontanga le nei a le pelestene o Falani o Macron, whapele palimia Peretani o Starmer, o la ua e malangane i Washington i le azolua e feilo ai ai ma le li pelestene o Donald Trump, whaatasi ai ma le pelestene Ukraine o Zelensky.
E pei ona silafia o le so le sangafua le nei I Amerika fa ia le failo ingale nei Washington e Donald Trump ma le lipilestene o Zelensky I leisi vaenga o tau mo whainga e sa ili se file mu I le taua a Ukraine ma Rusia. Whaamau e Lakson I se failo inga ma lau tus Tala nafi le I awai o ia I le whauntanga le nei a malo so whaatasi e langolangoina Ukraine ona o le tuai ma le whaale tonu o le taimi na whai ai. Pei tai sa iai sui o le mitanga renga le vai whafo a le malo New Zealand na awai I le whauntanga I le vaveao le sa. O le tapunia o le kompani le whaapitoa I me whaongaina I sauringa te tele I le tonu o le lo mua I Wellington ua whaapopole nai I la tau e whengai ma le whaatulangaina ma le fuafuaina o ni sauringa te tele. O le company le nei ingo o le hire master e pei ona lau silafia ai le tele na tapunia whaale tu la fono I le asus fulma le wha o aukuso ai ua sili atu I le fitu se furu tu sanga talu ona whaia le latu au nangale nei I businessi o le lisi natu o me whaonga mamomia I ni sauninga mini whaantasinga e pei o whale ie manofoa atoa malaulau ai mai se o ipu mai si mea whapena. O le hire master na mua I whawaina le tausanga tasi iwa whavalu I lona ingoa o le T-Services Limited ma amata mai eilan au unanga o le saunia leo tau mawhtanga po le catering. Whaasolo solo mai eilama se ia o ina suia lona ingoa I le hire master I le tolu se furu tausanga ua mawai atu nei se ia o mai lava ina ua tapuni nei ma whaamuta ia lana tautua. O le telecompany a fie le fuafuaina ma le whaatulangaina o ni whaaipoiponga na whaamoe tele lava I le au aunanga a lea company I Wellington le teletusanga ua mawai. O le to telecompany ma isi o businessi na whaalangolango I nei au aunanga whailo mailo lantou whaanonoa ina ua tāpunia le hire master. A ele taimi nei e le ia se whaadi ngālo ia mai le pūlenga o le company e tūsai o le mea ua tupu. Ua whailo mai le si tia o le tau e ngosi ai ia le meo le meat pie I le tonu o New Zealand I le taimi nei e ui ina e iai ia se whale pai I au kilani o lo tau whai malosi e whaatu mawina I le si ia le tau o le lātou pai. O le mafu anga utua le si taai o le tau o ia tau mawhai o tele tanga te fia iai ona o le alu ilunga o le tau o le mens mai le ano o le povi po le beef mens le ua o atu nei le 10% ua maurunga ai na ilo le tau sa iai le tausanga ua mawai whailo mai fo e lo visa wha mau mawina fo inu mela le malo le Stats New Zealand o le tau e valesi sa iai le beef mens ia iulai e luas fultasi ta la iwa fitu sene I le kilo e tusa lea ua tolu ta la lima se futu sene ua maua lunga ai na ilo le tau sa ia I le tausanga na te nei. O nisi whaloloa ua o ia le tau la la tau mens I le tolu se furu ta la I le kilo kalama I le taimi nei. Ai e le ngata la I le mens ai ua si iti ai fo I ma le tau o le ano le povi le beef steak le ua o I le luas fulfa tesi ma le ono pasene le maulunga whaatusa I le tau sa iai I le tausanga ua mawai atu nei. Mai o whapena foi ona si iti ai ma le tau o le pai le whai le povi po le steak pie I le tele o ai mai tu ma lo e se o New Zealand I le taimi nei. Ua mahea se awa onga whaapitoa sa whaafuaina le fitafita le Army New Zealand mo le vanga au mo le fitafita ale malo o Papua New Guinea. O le neia o onga e peo na whairo mai o le whaongaina lea o a upenga e whanai nai puru alu mamao po o motors mai na whaia maha awhi ai fitafita o le vanga se furu ono le Field Regiment o le Army a New Zealand. Whailo mai e le ditaitai au ia Mike Van Wheelie e sidi atu I le se lau la whainga o fitafita ale vanga au a tunu e lua o New Zealand wha pēma Papua New Guinea sa awai lea polka lame wha ale awa onga. Sa telefo isi vaenga na fiai fitafita ma loe lua I le taimi a whanga solo lea awa onga I lau whanua o lea tunu o Papua New Guinea.
nisi tala mai le Pasifika ua taulima ina nei le ofisa o whai ngā whaiwa le Pasifika, le Pacific Islands Forum Fisheries Agency, ia le vai ngā tupe ono se 4 miliona tala mai le malo tele o Amerika i lalo le mulienga ta ua o le Economic Assistance Agreement i le wā o le nei whaalapor putonga ma le United States. Whaalia mai whapea o le vai ngā tupe le nei mo le tausanga ua mawae lua whelua se fulma le wha o se vaenga o le whenga inga i le wā o Amerika ma malo le Pasifika le ana wha amautuina le tausanga tasi iwa walu ea awhiai le whaangota ina o ngā Sami i du tonu o sone sa o loto taule sa mao a inga o malo mātunu o le Pasifika. Na whailo a iai Washington le whailo tusi lango o Amerika o le leo Christopher Lando ma amapasa masui o malo le Pasifika o ngā lulu ai i Washington mo le whaamautuina o le tuinane o le Seleni ma le sanga whaamautuina o le langolangoina pea e le malo a Amerika o le nei whenga inga tau i lati nae o le tamao a inga o tunu o le Pasifika. Na whono i Amerika Samoa, i tai o le Kalesia Katoliko o le Pasifika atoa le ta ua o le CPAC o le Episcopal Conference of the Pacific. O le sui o le Vaticano mo le Pasifika ga bo penta na avea maola tau malo whaalo longia. Ila na saunoanga na ta uai le li aki epikopo ya ka po penta o le nganga ma le whaamoi moi o le whono le neia epikopo le Pasifika. Ina ia vea i le Kalesia ma e Kalesia Pasifika a toa. O se ripotia le Vatican News na ta ua mai ai e manatu le li aki epikopo o nisi o vaenga de tau o na ngā iai ngā ruenga le Kalesia o le ngā lue ma le tūwha dasi leo te ngā tei ngā ruenga e au fiai le tausinga ma le vaia le leo le sio manga ma ngā tei whale ai mai se o le whaale leia o au nanga whaale tala le lei whapea le whaale leia o ngā ruenga lutele ai mai se le atina e o tina ma ta maitai a toa ma tūpulu langa talawau o le Pasifika a toa. Iai se whetu na inga whaabitoa o whaia e le kompani waalele le New Zealand mo tickets a la tau pasese e iai ni so tanga ma le kompani waalele a le Air Canada i nā yaso ia o lumana i nei ona o le solo te e tangata whainga luenga le kompani waalele le nei e kānata. Na amata mai i le aso se furulima o le masina le nei o kurso ona tau fia malanga whaatunga ina le Air Canada ona o le solo de te e le se furu wafe ona tangata whainga ruenga i tu tonu o ona waalele. Ele imanuia tau whainga le malo kānata ina ia toi fo iane nei tangata whainga ruenga e whainga ruenga i le asonga fua ana nafi. O le New Zealand e iai ana malanga tu sao a ngai i le ai o Vancouver ma e iai fo i le la ua whainga whapaanga ma le Air Canada e alo iai e Lazy Company i tickets a Lazy Company. Whaelo mai lai le New Zealand, o pāse se uma ua umia ni tickets e iai ni so tanga mani malanga ale Air Canada e ma whai ona toi whai ala tau bookings ia pe o le maua leo le credit ai mai se pe a whai o ia tickets sa whaia a mata mai le asos furulima e o i le aso lua se furu o le masina le nei o au kurso e le i whaelo ina mai e le New Zealand pe fia la whaai o pasese o loa fiai i lea whaale tonu. O whaamano loe le to e whaarua i le whaala o pasese o le Aotearoa i le mai ai o le luas furuona tau sanga sa soola na tau tua i le wā Wellington ma Picton. O le asonga fuana nafi le na whai aila na malanga whai o mai Picton a ngai mai i le laumua i le itulais fultasi i le tae ao na taunu mai i Wellington i le lua i le awa uli. Sa whaatalia i le taulanga i Wellington e ni vaa atoso vaa i nei malanga ma whai aisa la tau wha alo wha apitoa i le whanaina leo le sua sami i le ea e alo i ai le wha ai unga o le tautua le nei vaa o le company vaa ale Inter Islander. O pasese sa malanga mai ai i le malanga wha ai ule nei le vaa navi sa tufa fua i ai cupcakes na wha pi ai ma se stika o le ingoa o le Aotearoa. O le whaaringa alo ia mai le company na ta wai o mafua o na wha malo lole waa ina ia amata ngā ruenga
o taulanga po o wafu ia whaonga e wa a fau e lua o le malo ia o le a aumaia i le tausanga e lua awhe lua se fulu iwa o le au nanga le ara tele le company a le Inter-Islander o lua se fulu ono nei tausanga o mawai sa whaia ini malanga e le waa e lima se fulu tolu wawhe le a whai i le waa Big Ten ma Wellingtone ia mai sidi atu i le 5 miliona le a whai ngau pase se sa whai malanga ai. Whai lo mai whapea o le a tau i le lo mua i Wellingtone ia le waale nei e tā lia i se whai unga a le company mō lona lumana ai. Tā alonga i le tā alonga te nisi ngā manu malo te maita i New Zealand o Erin Rotliff malana panga i le seompini o tā alonga te ito lua te maita ai i le tāpiti te nisi a le Cincinnati Open i Amerika. O le tausanga te ruai, na malo mua ai le nei te maita i New Zealand i le lama ta amusanga. Le sa panga ai ma le te maita i ngoa i a Asia Muhammad. Ai o le tausanga nei na panga ai lo o ia mana na panga masani i te nisi i te ito lua. O le te maita i kanata i ngoa i a Gabby Dabrowski. O le final na malo ai i a nei te maita i i le panga te maita i Saina o Guo Yan-Yu, ma le te maita i Lucia o Alexandra Panova, i ai e ono i le wha, ma le ono i le tolu. I ta alonga nei di polo, o le o whaelo mai o le ata alo i le tamarusanga i le tausanga a Sauro o lu ono, mo le au a le Sunshine Coast a Ausitalia, i a le te maita i New Zealand o Karen Berger, le o lo ta alo nei i le au le Tactics. Ua to lima ia te ia ta maita i o au ne ti polo New Zealand le Silver Ferns ua saini ni ala tu whenga inga e ta alo ai le ta amusanga ne ti polo Australia i le tausanga fau. O le nei ta maita i sa te lelo na sao i le manu malo hai o le au le Tactics ma ve ai maudua i se umpini o le ta amusanga ne ti polo New Zealand i le taimi mua i le masina na te nei. O maua e ia mai te maita e to wha le Silver Ferns ia se whaatangana whaapitoa mai le pūlenga o le Neiti Polo New Zealand e ta aroa i Australia ai awa nopea o na whiriwhiria i le aua le Silver Ferns. Ia o le whae wana nāla nei fwoi vaenga o te lo fau.